Lepaskan lagi dong semua sayang.
Nasi berbincang bersama Wika sampai jalannya sukses di sini ya. Makin nyonyot saya. Kau seperti hantu terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku. Lama-lama kau terus bikin aku. Mana suaranya semua? Kamu tengah berkelimpahan harta. Kamu bukan putri raja, sedang juga bukan Cinderella. Tetapi mengapa kau buat aku hilang? Mana suaranya semua? Hilang.
penjelajah Sumsel di sini ya. Dimohon dengan sangat, saya mohon maaf sekali karena ini ada
Kita tutaskan lagi dong sayang. Jika kau bahagiaku bukanlah bersamaku, maka akan ku bermudah untuk kau pergi dari diriku. Spesial untuk anak semua BK1. Kalian semua luar biasa. Yang di belakang kita galau sama-sama sayang. Jika teringat tentang dirimu, ku rindu saat-saat bersamamu, kasih sayangmu padaku. Siapa yang nyakiti hati kamu kak? Mungkin kau bukan milikku. Biarkan saja hatiku bicara, ku masih sayang padamu. Yang galau-galau. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya Kita nyanyi sama-sama lagi yang di bawah. selamanya. Nyanyi yang kompak lagi. Aduh udah happy kan tuh. Mengapa aku selalu benar-benar di mata indahmu? Mengapa ucapanku selalu salah ditujukan? Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tentunya untuk sekedar mengingatkan saat ini sudah menunjukkan jam 5 kurang 10 menit. Kita berhenti sebelum jam 6. Tanpa nawar-nawar sebelum jam 6 kita off. Karena jam 6 5 menit atau jam 6 1 menit kita maghrib. Angkat DJ. Tepatnya jam 6 kurang 10. Oke sekali lagi jam 6 kurang 10 kita stop.
lepaskan semua sayang. Mari disiram lagi dong. Sejam lagi waktu kita. Tahan, lanta. Yo, Ibu.
Makin asik bersama Devi Dinia di sini ya. Yang di belakang. Satu luar biasa. Ibu-ibunya juga the best. Goyang lagi dong, Bu. destroyer. Look around, he will come for the murder. Lock it down, he is bigger than your mama. Everyone is afraid of Wakanda. Some animal are running for me, some animal run away. Singing like a snake, you can be safe for confess straight. Lock it down, he is bigger than your mama. Everyone is afraid. Afraid
Yang di pojok-pojok semua makin asik tentunya bersama Devi Giti. Makin ditugaskan sayang. Buka ini bosku. Ya. Lambaikan tangannya dong semua yang galau-galau mana nih? Kita tuntaskan galaunya bersama Devi Giti. Yang di belakang boleh berdiri ya semua. Come on! Sudah semua tentang kita yang dulu pernah kita bina, yang semula indah yang akhirnya berujung luka. Mungkin nanti saja baiknya di antara kita. Serta permata
दौलत मेरी तू ही रूह का सुकून तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानूं मैं बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है
jujur saja hatiku mulai panas. Ibu-ibu Santi. Tidur di mana? Jangan kau sembunyikan aku jadi merana, stres karena abang, ternyata durjana. Mereka abang hina, aku kau buatin sama canda Sayap kanan semua. I know I should sleep, but the voices in my head go. Are you ready semua? I know I should sleep, but the voices in my Ini head go. bas. So. I know I should sleep, but the voices in my head go.